ubutegetsi bwa ruhanga buri mu kera karubi buri mu bayemo buri mu constitution. It is good gusitamana n'umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shepereire kuramewa. Ndi ekrido omugisha na mutahi wanje paragraph yona abenyeranga Paulo wewe mnonga paragraph hati storage nyaburawe kihurikiza story erakwata amushije uba leta baraba akaba ryo mushija wabiro singisibwo mushango kandi aryo kubambwa akaba aryo mwenu ikiba leta riot umurukiga then aine nemishango yo kwita aze kabe musingira akaba yisire mushorongo gwa mushanju mako 15 mushorongo gwa mushanju haragira hati kandi omubagomire bakita abagomire bakeita abantu ababire babohirwe omuchome ahabwo bugomi obwo hakaba arimo mushije uri kwetwa baraba bakaba bagomire bisire naba bacwerirwo rubanje bwo kwitwa baramwita baraba cyari umuntu we no mu history wari yarasingisibwe wo mushango ayo kwanikwa wasasirwe mwenu baraba nabatahibe bakaba bari shuwa ngo kugira kwanikwa baraba omwe nyamunegere aryaho atakine masuku kwarabe yabira yine yo no umukazi ndagira wabe uramwegomba kayatangiye kumusindikira twa message kwarabe yarahine yo kaproti ninga nkababire baramubanja bakaba batangire kuroketinga ngo bataguze bibanja byiye babikwatire hakuba kayamanyire ngo byiye byaho haruga yo mushija Yesu yakire bibibye omushango gwe yagujwara ebicumuro bye byona yabyegura baraba bamurekura yaba free ejo story niyo mpango munonga mumagara ganje niwe nk'abakristayo kabikiriza Kristo ahakuba kutwali tweshobire Kristo yatahamu twahwira masiko tutakine turagaruzaho Kristo yija yayakira byona ibyabire bitujyo mu maraka yabijwara yayegura umusharaba bamujwe kabusha bamutere nkoni bamucwera amacwanza bamukora byona byeshoni ebyari bishemereri twakuba tubishemeye tukaba tubishemereri nangwa ntati cyabishemereri ibona tiko hati arikona no kushanga bari yo mukujunwa bakugira ngo bari n'abajunwa ngo bataka kuri organize ngero kujunwa so iki yose yakozere batakucira organize nko kuyakira umusharaba bagwa basaka bano yaguheka kandi akaba no bagubambaho bana basi kuyakugumiza makabo mwisi nko kuyabirari akagumiza mwari yo muroji bishutaramu baramukwata baraza no batamanyire ngo gumusharaba nabasa kubataracicenjire abase kuba yagarukira mu life ye yabira aruna yinji nangwa batakimangura so nibishana na hapi mukobi umuntu naija azayaba no mukanisa yaba no fellowship yaba agira company yabandi bishemwe konka emitwarize ye yanga kuhinduka kandi emitwarize yawe kuhinduka tariho switch iba ku mugahungu bahindure emitwarize niwe renew your mind no garura usibitegateko byo niwe orukuhinduka okagarura ebitegateko munteko okabyiha omubyenyu byo mireno gendera ebyo byo no kabireka kuko babura umuntu muri twe ntumanye bibinane birungi mbene bibyo nanobeka ozo mu birungi ebikorwa byawe babirungi ebigambo byawe babirungi ebyo kurya byawe babirungi ebijwaro byawe babirungi mbene ozo mu buteka cyabantu banisangwa aho waruri kugonayizinga umurimo wakoze nkuko gwakorerwa bana basi konka waba utakirebere okachitaho umutima okakikereza nchibano chimanisa ngo tuwamanye umurimo gwakukorerwa kandi chibano chimanisa ngo ahariwe nababuza abayetisize nota barumurabo kuba tukarikaga
abo kuba okwetisa national repentance ntumanyisa about turn kore wano rebo okukintu kokarebo no or reorganizing actually ku reorganizing ngono osagara kombe wabiro ebitayishye but this is ebyolimu orabirugamo yes about turn otaningira kimurebo oko yiwa noreba hari kubasa kubona kuridinga kuye kutokuguza no hindukoreba handi then okorebye bishye okorebye durahanga kwe nicyo manyisa ngo wari recognizinga ngo rubanje rwabere ryo rwo kukwita naro wayitegereza ngo rubanje rwabere ryo rwo kukwita owaro kujunere wamwikeza kandi wamwikitiriza konka ko ruguma omubibi nubwo ari abantu bari bakutera rumunga ariwo none opimanye bibi oye himbisa oye tungura oye tayiburu oye kazakaza obanka Samsoni bible negira ngo taramanyire ngwisho cye bariyaho yimuka yaye kunkumana kaputosho ko yaberegera yashanga tine mari hati nabinje nkoturutse amana ubona tagacirumu okwetegereza kubona twacirumu no kushemba cyone kibareta kwekanika hariho kanisa inabirenda mu side za Kampala twabe turyo baturekera umunyamurwakazi kwiyashikiremo yagihindura theater abo kuba wowenka burisana kabaruko organizinga birthdays aza birthday akabaga bivumuri rose flowers akabaga ba apples abantu cyo cyabantu cyabareta na mangu birthday biriho mu weekend mbwenu ndaje kutawizi naza kugabe muri mbwenu kambe ndiho nanye ndebo kutunga ekimureje diyaba nanga katugira ngo nikachi yo kwata abantu diyaba nagachi yo kwata abantu ngo bahika ababurengera para gwabera kimwe muzano gwenyine omutimu zitu za kwaya tukaba tujaraje turi decent yabantu we yatanchiro kuba indecent eventually kwaya zawe indecent nagambira bagezeho ndi kwaya twokanye mu byandema ebitindo ko basa ubundi mwe numbasa kuba mushikirire munonga uri kurebe bibero by'umukazi ukaguma kuko wabore ndiyo tingo basa sojo kwaya yandema hatu nyo musisa munonga kandi ekanye june ntakagwa so I think abantu abamwete bari kuchimanya tubakuchori kuganizinga kandi n'ekintu kikuru munonga ece cyakurirwe baraba kushanga niyo wanoza kufa omuntu aturugaho mbeninya nakufera ekiri kumanyisa yareba ngo uyu n'umugasho ekiri kumanyisa yareba ngo uyu nebyo urukwenda gukora ebyo urukubasa gukora ebiri kuchiro bunde biyabara munaza gukora nari ubunde kigendero rwaje ekintu cyo kimurese nicyo cyamurese ngo akufere so it is very very important enkororwa birungi ku buzima umuntu kukorera gihe ukamusima ukamugarurira birungi kiba cy'ikirungi nanye kunacishomire namanya nti nibingi abana basa kuba batakakirebaga kiryo mu biburi kiryo mu kanisa ubutosha turashoma konka kushanga ngo nanye nkaba ntamanyire ntaha ni hamagara ganje gahamire ni haha niho nagatungira ahani kandi okwerekerera cyahwire ntakine masikogona we yagira ati mwana wanje umusharaba gwawe nagutwara natware ibi byawe natware ibyo kushabya byona yatwara yayegura yakwabamush mpaka bari kumutera kiboko amusharaba akayine no bushoborozi bayire bwo kugira ngo baze kumutera no musumari adisappear hakuba kabari ruhanga akayine no bushobozi bwo kugira ngo ubyo ngo wena uwija kumutera nyinga abasirikare bone bafeintinge bahungire je sha konka yagumaho yayemera kuba we akasharamu yabe kibi ahabwitu ngo itwe tubo kwikirira so ekibi akayenzire ngo kife kandi kife no muritwe hakuba akemera byona mpaka kwika aho ngeni wo munywani wa uryo ekibi kikumbati uryo mu kanisa nangwe gisore yo mubwire bwa rente uri kwigirira ku okufa na no kuzoka ko mujuni turabe turabyijuka nangwa tutakayikiyo no kwikayo zayo shome baraba uyerebo mu mira ureba wari wahika tureke kuguma mu kanisa tukabanga nkori yo yadizira tinda kumanyira
ati ndabamanyire n'emyaka yitwamara mu kanisa tindabamanye uburyo mu kwaya uburyo mu cebezi uburi reveranda sibwe uburi reveranda uburi bishop kimanye ngo uruhanga kora abotamutireho umutima ukuri organizing ece cyakorire oketi so butoshoka reka kureba ngo nyowendi reveranda barandeba batandayitise kibico bushambanye barandeba bakashku kuwale mbwo kugira ngo reveranda go mu kibi cyo bushambanye kashabwenjo taracetiso kemera ngo kacigwamo because ojiro mubi ojiro mubiri tino la kucyura urubanja ngo kafsingurwa ikibi hobwe kora rimwe kucetisa itwe nayo twatakimanyi abantu bono bakucera urubanja kungiwo cetisa iwo tafaya kuba no rwakuruga abo kuba umujo nabo bine bibagweriye kandi cyatuma batakusasubwa kucetisa abantu bakakushikera nari bakabura kukusasa ncemanyi sangu nabo bine byabo bibashobi kuba ne bamanyezo mbabaze stamba tubakubire bakushikira kuko abene bamanya ngo buri kibi cyo nani cetisa kandi atuza kwitegereze birebe nicyo kikuremesa abantu kwitisa najya baza kunshikira abo kuba haruhaba bashitana abari kwijata nasakushika kurunobora ari kiruta hasande nyenda kwitisa tani nyenda ko bujuruze kanisa n'isho nambwe nuko kunde cyabira hari ari Grace Ntagari kachikunda ona mazima pera kashwani ubu audio twahurira ari kweshengereza marayeriya ari kweshengereza pera kashwani nguneje myaka cyayeshengereza akube kibikora kigamba kiburamani chikuka chwa kungakora kibika wacyereka stani hata cemerera ekushekera ekubwera bweza ekosakire ekubuze mihande gendo shereke kibi no yana yishengereza kandi ko yahereze kwitisa bukagaruka kuba no mufiro kokejesha nabwe kurache kwasira kurachiri yabunda myansi ya stani namwe niwo mwahuro ryo iwe bishop ryo kora ijuke ryabira ari Ntagari ure wa mwegomba hakubiwe bikukwasira ibyo byingi abo ujya ngo tukabimanyire abo ujya ngo tubikagira mu media obibundamire bati no shots tuburu baza kufa baza kwerekera baza kwikari ubatubyaza mu iguru nengoro tindamanye urekaonaho bajyangwiwe tindakumanyira abantu barya kureba bagwegwa kagwe utine ngo batakureba hati kandi ubwo mahari yaba hatakiriho chance yo kwetisa biriya babyahwiye it will be the end ngeno batahibana naho ubwo banshekera hatishowe nino kakunde cyantagari akakora ki ubwiro bwinzi turazawutera teke ngo turya abamani ekibici kwanjuza azima nkawurutu audio najya nkene kineki bantu kwali ibamba utabigamba neza kumweta Ntagari ibamba utabisa umushija wa manu utwena turahitisa ari kwanjura rya hamaju aza nitwo kwe turyoke tubundamiye ntabwo bamwe uri kwanko ku no Daudi okwe kibi cyamutukurire akarondo ko arachikore kukabura aketa uriya nawe akamwita nico kimwe nico turi mu nzo urakora ikintu kikutukurire umwago kucetisa wenyine weno wachurire ningo wachimanya urondo ko wamwiya and that those things are happening ogezaho kurondo busije iste kwetisa church kandi ti wora uri kushwara ekibi nico kirakiri kushwara kandi iwe tine chori urabora basa kwijuka ningo kareba umushwani bwawe ubwo buto okojire busha reka kutegateka ngo hine chori ninga zamuki nabiro otehomira ojuro yerebe mekizi bucitu turaguma turateka kutandikira aha kutora handi koka kora yerebe ningo kastamato okerebe byo uri kushoza okakimanya ngo tine chori you are nothing you are nobody okabona kukimanya ngo kwetisa it is very easy and very good for your life kushango umuntu arateka ngo abandi abayi naho nabace nyo numbanye uzo nubakiza ki anyaro ndateka ngushana nabo nakira asha no bakiza ki ndebe bampana nabo wamani kashtinje ndavuga motoka sinaji parking aho kashtina zo mu kituti kashati stana kubiha embiha nteka ngwine nkekindi ungakundishuka
kuko ndereba naba ndi kunaba ndi bushabusha yenyine kundizukana abishe turi busha nebijwaro kusha kabero vuranda nebijwaro kusha na warayisobwira jware busha yerebe areba tine cyane abishemu baso niko twijire kandi niko turigarukanye kandi turyabuzi bwo kutwatwira mu nsomo ubo ine bijwaro bato byimo banga rya kugira ngo utinda kumenya uragumize mu mihanda yo gutayikira amazima ko stane kwa kubiha yakugira ati ndamya nkwitungo beno wicereza wamurami oshangora ikintu cy'amana munonga abo kuba yakuha ko tuyako otuyahirwa turuna tuce munonga byinji tabyine habo ko tine ci yahanjire tine cyayi mbweno tandika kureba bine nkito cyecere utandika kureba batagorwire sati utandika kureba n'abashazi mbweno ugayira kimwe siona utegatika ngo ubuti baramenya gukora nibo batarenda gukora ngo tubakwenda gukora hari una rero wishemwe njyango tinenda gukora ubwiro bwe mbere yabire gume yatinenda gukora mutima akataramanya kuko nari ndenda gukora kukato kuri uyu mukozi wo muntu uyigure utandiko tema kanyasi uyigure ariho na wabikora kare ko bikora so ruhangani warakwiya aho ahori akakuta aho niwe yakwiyiro ko iwabirori akakuta aho ahori aza yamara kuta akikwinoho bushoboroni haza yakugira ngo yetise ihuza mukwebuzabuza mukwebuzabuza ngo wamane manyandiki ruhangani we yakutiraho kandi akino bushobozi bwo kwiya aza yakugira ngo yetise still nawe ahori uyetise uza mukweteka teko nko wamane tine chori tihine kindi tine kituri kuyahemba bazamukama ndije kwa kureba yaba so guilty ahubwo kuba ayinebi bibyara kumanya ibya kutekateka bashemeye kumanya ari no kutekateka ngo bari hace kumanya ati nyenda kusima arete ntarete charete oshango bya safaisinga ahabwe bibyayene ejo sacrifice yona to kujetenga kurete bibintu byona gutomukana sago kubo inebe byosherekera ngo batamanye aho kwano ndakweyoreka ngo uyu muntu no kunda ruhanga munonga mbona nuko kurete ibintu byona ekiyo shemeye kuba no hayo nebibi abo kuba niyo ticket okuko haye byawo passport yo baya abandi baratandika no kuzamu overnight abandi batambura bazana mugo bari kurondekira abatambira bishemwe cyatambire no kwetisa ebe byabara abaruhanga kukorerejo then tukawugira mu byitwa tukatandika kurondo kutwaye juna ekira tujuna no kwetise bibi abishemwe obuli muhango to obuli mucoto okoli kwena ruhanga yena mutwetise kibi lero tujunwe lero tubo mushana gwensi lero tube baruha lero tubone kumuhise kitinisa lero abone kuja kugira ati bana banje mukurikeyo murwaniro kurwana kurungi bitaye byo kugira ngo utinda kumanyira wowishe tinda kumanyire ekutegerize niwe kisize like subscribe and share commentinga tuongere kwikanitse mitima kama bahezo mici ubutegetsi bwa ruhangati burimo kera karubiti buri mubayemo buri mu constitution. It is good ustamara mukaza mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shemereire kuramewa.